Присурский заповедникан падырел лаптыкенче саварсем хелю ихинчен варанна. Россия Ослых Академиян теп ботаника саджин филианин ысчахисем бере, візем шатыкенчен ытты жылхисенчен маларах тухны кышал шүргуне иртере келнепе шихынна тесе ынландарчыш. Пушу ихенши чемашинде кындырла иртсень, падрели дырыхенде сынавчысем уша саваршыдыкне азырханы, анжах везен ересем гурунман. Пушу ихен тохырмышинде тебір шемье хелі ихенден вранса духна. Куиш тюрех евине юсама бушланы. Айсарымне шенетме пәлдерхи гуруга шыдыкне сідірме бігенне. Ширым жыл хуши сынасадуны підімледюсем дырых, саварсем хальчень пушу ихен вунсакыр вадырмышызенде шеш вранна. Кажал шандалык уйрым бөлже, хелле пидесі булмары, юрзақал бөлже. Шавна була сывырзыне хелгашма пидех лайық условизем булмарыш булмалла. Ну, мен галамалла. Хелгажа везем шыдыкран тухмарыш. Сывырзем хелле виже 2 доход тухны де болны берін. Виже 2 доход шау хойзен шыдыгынжен. Хал кшал везем ирдерек тухрыш. Иртне әмірде сагры вуннымыш шулземчен саварзем республикара падрел дырхенде анжа хердесе бурынна. Халя вуны вуниге район шерешенде. Пуре пинетла. Шербю давражынде гына вишре яхын. Канаш дырхенде шербатне. Падрел дада елдік талкышызенде саварзем бурнаган лаптыксене шоп талып ширым жулгаялла. Игибинміш шулхи пушу ихенде Присурский заповедник пабірлештерне. Шавынба сынавшызем пире саварзем шавра жулдылне кетмен барне дусабадыштеші. Кудыры хатып теме теп хуларес чақсем анжақмар, тигелеш ендесем де келсе науку статисем жирнымен. Сымақмай галасан, перімбатра вун биліктерлі савыр бұрынат. Хузандан да келзе тіпчене, ундан туда Америкаран келнезем болна, Франциян келнезем болна, өзем вот күнда берін Хамар Республикара международный конференция ердердімер, бір 2 жыл бөлжеш стран СНГ, шау конференция, пәрі бөлже ол всемирный конференция. Вот кунда келіне жүхне, вот пирен Францирен, Америкаран келзе, самая активчері шак сывырдене, берін банжа бұрнаган сывырдене. Европа дырхенде бұрнаган сывырын ослыл хри тебір яджа байбак. Куяда Александр Дмитриев шак чердюнзене тептесе диссертации шырзай хүделене биология наукесен кандидате чываш тілхенде неліне десен ландарать. Она пырымыш ход пинде шитчер, житмел ұлттымыш жылда наука жинже шырзагларын жүхне, ученый Мюллер савара шырзагларын описать тоны дешінде вырысла. Он жүхне шырны жүхне бол, байбак, сымақ, паны шак Европыра бұрнаган савара. И бір нумай тіп черемер, межін байбак. А тересібек аладан бол чываш сымахи. Бай бол, бай, онда пуянзем болна, тударзем бай бегенде пузыхырым бадырайшыға. И саварзем картинжене бақсанда, өзем мен бай бектарайш. Иргилне шүргүнне вырымады сылаганчы, унын көмілі ылмашынчык. Шандалы концертран шын сабырғас пулзанда, саварзем аптырамеш тезе білдердіш беретіп тевжізем. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Лидия Галактионова, Виктор Степанов.